Is-serata fuq TVM lejlet il-miliet tibda b'The Gift of Song fid-9:15. Kunċert mill-kor ta' Subin Ingliż Libera li sar fl-aħħar jiem u li saħħar ir-rotunda tal-Mosta bil-kant. Warajh tixxandar il-qudiesa ta' lejlet il-miliet. F'nofs il-lejl l-Arċisqof Charles J. Xikluna jiċċelebra qudiesa fil-Katedral ta' San Pawl fl-Mdina u lejlet il-miliet ukoll fis-6:15 l-Istazzjon Nazzjonali xandar fuq TVM Plus il-kunċert Carols by Candlelight. Imtella aktar kmieni dan ix-xahar mill-kor Skola Cantorum Jubilate fil-Knisja ta' Santu Westin fir-Rabat Għawdex. Għal-ħin tal-ikel f'jum il-miliet fis-sija neqsin kwart fuq TVM jixxandar il-kunċert Kuraġġ imnebbaħ minn stejjer vera u mtella fit-Teatru Salesjan f'Taslima b'risq il-Malta Community Chest Fund. Isegwu fost l-aqwa siltiet tal-produzzjoni barranija The Piano at Christmas, kompetizzjoni tal-mużika bejn ta' pjanisti. Welcome to The Piano at Christmas. Imbagħad Grand Circus. Spettaklu ta' sfin mill-Kinetic Dance Academy imtella f'Dar il-Mediterran għal-konferenzi. Isegwi Christmas It's Time, spettaklu tal-miliet mit-Teatru Astra fir-Rabat Għawdex. U fid-9:15 Rockestra. Fuq TVM Plus f'jum il-miliet wara nofsinhar fis-2:05 jixxandar kunċert tal-banda Queen Victoria taż-Żurriq, kunċert kommemorattiv fl-okkażjoni tal-160 sena mit-twaqqif tal-banda u 125 sena minn dul banda naqdet mal-Aqda Karmelitana. L-għadda tal-miliet imbagħad l-attenzjoni ddur fuq l-istrina minn nofsinhar sa nofs il-lejl.